što mene zanima jeste, volila bi da prokomentarišemo u stvari ulogu Rusije 90. godina kada je ona naoružavala Hrvatsku. Uloga Rusije 90. godina je bila genocidna na teritoriji bivše SFRJ, a objasnit ću zašto to kažem. Genocid je kao pojam se često sada politizuje, često se koristi u raznim kontekstima. Ja lično priznajem svaki genocid koji žrtva tog zločina kaže ovo prevazilazi zločin i ovo je genocid. Zato ako žrtva kaže za neki zločin da je to genocid, ja se mogu samo pokloniti takvoj vrsti genocid. Moji su narodnici iz Hrvatske u tokom Oluje, kad su bili protjerani, bez obzira na broj žrtava i bez obzira na teritoriju koju su izvršili, oni kažu da je to bio genocid. I ja se poklanjam tom genocidu iz pijeteta, naravno, i kažem da je Hrvatska na tom dijelu stanovništva u saradnji i saučešništvu sa Rusijom izvršila taj genocid Oluje. Zašto ovo pričam? Rusija je od 1992. do 1997. kršeći embargo Ujedinjenih nacija dostavljala oružje Hrvatskoj. Oni su napravili od Moskve vazdušni most, vazdušno-transportni most. Dostavili su 40 MiG-ova 21, od kojih je 26 bilo u operativnom stanju. Dostavili su 30 helikoptera Mi-17 i Mi-24. Dostavili su cijeli niz protivoklopnih i protivvazdušnih raketa i ostalo oružje. Između ostalog dostavili su i sistem S-300, koji nikada nije bio operativan, ali je predstavljao u psihološkom smislu jako veliku stvar u tom periodu. Rusi su obučavali hrvatske pilote. Rusi su u to vrijeme osnovali logističku bazu koja je održavala hrvatsku vazduhoplovnu tehniku. I upravo radi osposobljenosti i takve operativne sposobnosti hrvatske vojske, Hrvati su u to vrijeme izveli i realizovali i Medački džep, i Miljevce, i Bljesak i na kraju Oluju. Upravo radi takve uloge Rusije. To potvrđuju i riječi ruskih zvaničnika. Prvi ruski ambasador u Hrvatskoj je rekao da Moskvi nikada ni u nikada ni u najfantastičnijim snovima Moskvi nije padalo na pamet da prizna bilo koji dio takozvane krajine da se odvoji od Hrvatske. Drugi čuveni Azirov, njihov ambasador, je rekao da je Rusija isporučila, to se može, napominjem za gledalce, to se sve može naći u otvorenim izvorima na internetu, je rekao da je Rusija isporučila Hrvatskoj PVO sistem S-300, a da obuzda Srbe, a da Hrvatska sada ne može da im kaže gdje su rakete završile. I posljednji ambasador koji je došao u Zagreb je, čim je kročio na hrvatsko tle, otišao na Mirogoj da se pokloni sjenama Franje Tuđmana. To sve govori o kontinuitetu ruske spoljne politike na Balkanu. Citirat ću našeg akademika Milorada Ekmečića. On je rekao: ruska misija na Balkanu je u kontinuitetu sukobljava jedan nacionalni pokret, sukobljava drugom nacionalnom pokretu i nastoji da taj sukob nikad ne prestane. To je politika Rusije na Balkanu. Da mi onda moramo da znamo ko su nam saveznici i šta se u stvari dešavalo, jer 90. godine to je neka, moram da kažem, bliska prošlost. Nije to bilo pre 50, pre 100 godina i zato u principu moramo da znamo kome se okrećemo, jer smo onda videli i, na primjer, i za Kosovo i Metohiju, s obzirom šta se sada dešava u Ukrajini i kakvu agresiju oni vrše u Ukrajini, da je nama Rusija u stvari bila jedan skup i apsolutno nepotreban advokat za Kosovo i Metohiju, čak što više i naštetila nam je. Jeste. Zato kažem, i za moje sunarodnike posebno, koji su na traktorima došli u Srbiju i rasuli se po cijelom svijetu. Sada neki, hvala Bogu naravno, žive i mnogo boljim životom nego što bi živjeli
Ukrajini, ali moraju znati šta je istina. Moćne sile najlakše projektuju svoje geopolitičke ciljeve zabludama, najteže vojnom čizmom. Vidjeli smo sada u Ukrajini i sada gledamo šta se dešava. Ali najveći profit je kada to rade zabludama. Zato uvijek kažem, možemo mi živjeti i imati emocije i tako dalje, ali moramo znati šta je istina. Da, oni se uvek nekako predstavljaju kao da su mirotvorci i mirovnjaci, a u stvari sa druge strane rade upravo ovakve stvari što se tiče naoružavanja. Pa oni nastupaju na Balkanu sa geopolitičkim potom kako bi taj pot unovčili na strateškom globalnom geopolitičkom tržištu. Srbija ne treba da bude moneta za potkusurivanje i moneta sa kojom treba bilo ko da trguje na bilo koji način. Rusija nam nije potrebna ni po pitanju Kosova, ni po pitanju njenog glasa na Kosovu. Već sada se zna da Kosovo prilično su bili neubedljivi argumenti Zapada da je Kosovo jedinstven slučaj. Još u to vrijeme su bili neubedljivi pokušaji Zapada. Nakon toga smo vidjeli, i Zapad je to i shvatio i shvata i dan danas, da Kosovo ne može predstavljati jedinstven slučaj. Kosovo i dan danas predstavlja presedan na kojega se pozivaju svi ostali etnički konflikti. I poslije toga vidjeli smo i u Nagorno Karabahu i sada u Ukrajini. I Ukrajina nije ni prvi ni posljednji etnički konflikt koji će u retorici se poziva na slučaj Kosova. Kosovo je velika greška Zapada. To svi mi znamo, to zna i Zapad. Kako će se to u budućnosti riješiti i kako će se naš zajednički jezik, ja se nadam na dobrobit i Albanaca i Srba. Da.